Лебеш. Ачасем валли. Ведер жагыр дусымсем. Кылдыр-кылдыр кускаласа, кунгаша вылярыри. Шиля чебе ымыртса, урамдарах чупрари. Каш енне эжендери, шыгырин ларза тухрыри. Эппин, пәжік тузымзем. Уехпи юмахне юптармашкын дыдынар. Шыпланса, каштмырлатса, юмахшым ене зедер. Мыр. Уехпи юма езем. Ырыгаш пулдыражасем, юма халап тузасем. Шуды ойықпек, шуды салам бурнеде. Паяны бір сиринбе, вижі ослы канаш. Казах халық юмахне итлібір. Юбадарынче юмахнеде, хапхадарынче халапнеде, халех сире ярзы барыбыр. Епен шыпланза далыпланза, меллен гына вырнашса, юмах юптарма дыдынар. Пужибе бушлар да, хюрибе вешлер. Бір пуян казағын, бірден бір ұвыл болна. Выл, бір мая хлажа кетеве бұхна. Бірлегінче, он батне паламаншын бұны да. Аджам, эзімана хывын лажузыне барға, эбіз ана унжын вижі ыслы канаш барып. Денем. Аджам, шөгірді варбахын алаганжын, нығыжанды дышман анбу. Ир хадерленне абада, андерге. Сылды малу шабышма выржы бушлазан, сулағайынына чармалла. Шак смақсыне каланы хыщын, паламан жын лажазыне шавытна да, кушран шухална. Келе даврынзан, ывылі ашыне паламан шын біргі пәдембех калазабана. Ашы тарықса гайна, ывылне варшса бідерне, ундан келінчен хвалаза қыларза яна. Чылай вғыт шапкаланза жүрене гачы. Шүрезен хулана щитне де, хан кермені батне бына. Ана кермен сықлав жезем курна. Эзі күндамен дұза жүреден. Үйтні візем. Бір әже вырнажас кымыл жүгезам? Мен жын вырнажас мар. Эбіз сывы жын вет. Эжі болзан, мен жын ішлес мар. Кула жеші естезен, кымага жын жевырт майурамас. Сықлав жезем хана, візен хулыне паламан дегіт келіне бірге білдерне. Вұл ослача, ханшын узылышын пулашын дене візем. Хан шав ослачана хойбатне кертме үйтна. Хан ына курзанах егет он кымылне гайна. Шавын бавыл жамрыга хын хүделев жидуна. Шанзабана жегача тивешлін бұрнышлана. Сағалы нумайы вғыды иртне. Хан араме шав егеде юратса бірақнам. Лежі паламаншын баны пірреміш канажа зайліне. Шагырды варбағын аланы жан, нихыжан да дышман анбул. Егет хан араме бе бірле бұлма келішмен, шавын жын херарымына тавырма жұтлана. Выл убышкине качун бағыне түркес тұткалать, хитсе каймада памас кезе евітленем. Әвана, білірме ұжадып. Дене хан. Тебір күнне выл, кымага худаганзен батне шулдытна. Шул жинче ват херарым бател болна. Ывалым, манын шығыра тудан забықсамчы. Сәнне лежім, качы тавдунана. Анжақта выл хан үтіне пурнышлама васкадып денем. Халя ирха. Унын хужывне де бұрнышлама әлгерін. Тень ваты херарым. Шавы ғытра качы паламан шыннын
Иккемеш канашне азаилне. Ир хадерлене абада, ангерге. Вол, те хирешлемень, вада хирарымба пірле юртына керсе кайна. Шып шав хушыра, хан можыре, ана пула кача велерме хадерленне бірги білі. Ним тумап траныбе, вăл егеде юлашки худ курза юлас тезе кымага худаганзем батне вештерне. Анжа хунда щитсенех, херарыма ярза тытны да кымагана брахна. Вады херарым падинче, абатланны каччы, кымага худаганзем батне щитсен пәрмихе кымрак пуштарны да хан батне кайным. Сывыда тәрістігер кача гурзан, хан тілінзех кайным. Шавы ғытра ана можыре ташта шуғалны бірге білгерне. Ашта гайза кене, нигам да білмест. Хан кымага худаган зинчен кач епле майба чәрі юлныне ұйтса білмеяным. Лешсем шапла хуравланым. Хан хушны бегех, візем батне килне пірремішчінна, кымагана ұвытна. Кымага худаганзем батне хан арме пірреміш чупса житнем. Ку хурава илсень, хан тарықса гайным, кача туғатмыш тезе хнеттерестене, анжақ талежем. Таксыр! Эзир мана шеллезен, сире пәдембех қаласа барадып. Тенем. Юрать, юрать. Калай пинь. Килешне хан. Эбі пуян жины вілі бұлна. Кашны гун аттела жизіне бұхна. Піррехінче манбада палламан жин бұны да, лажазіне она бамайтна. Сана унжын вижа ослыганаш қалып, тері вылмана. Эбі килешірім. Шагырды варба хыналаган жын, нигжан да тышманан бұл. Ир хадерлене абада ангерге, сылдымаллу шабышма варжы бұшлазан, суллағайын ана чармалла. Кері вылмана. Візіне астуза юлдымебі. Анжақта келе даврынзан, әже пұрнышлайман жын, мана атте келден хавалазағылар заячы. Чилай жыл жүрене ғышшын, әбі шақ хулана житрімде. Эзир мана хаварбада илдер. Шақтаранчен сирин мұжыр мана пұрынма бамасчы, хайне юраттарашынчы. Она завзан, эбі пірреміш ослыганаша хирешле гайып тезі жұтларым. Шавын башақ шылықран тарза жүрерім. Эзир мана кымыры келме ярзан, шул жінже эбі вады херарым адел бұлдым. Выл мана хайбатне иррех хадірлене абада тудан забық мачынчы. Эбі вады херарым хыщын юртына гайрым. Хабыл-хабыл шырткаларым да, кымага худаганзем батне, эзир хушныбек кымыры келме жылдытырым. Сирин мұжырышта гайза геніне білместіп. Эбі шакна жеш калашынчы. Хан кача пиде тимле итлені хыщын шапла білдерне. Әзім айыплымар, дене. Ман мұжыр хын бұшне, хыех ширім. Шак калашу хыщын, хан кача паға барнезем. Ут парнелене де, килне кайма ирек пана. Чылай вағыт утнавал. Тінех таван аул курнза гайна. Онда житсен кача иккеленчік шух шавырза еліне. Эбі келден дұқса гайнаран ба чилай вағыт иртрі. Манын мұжыр халі, мәнді ватши. Шапла шутлаза шарле юртына кенеде, онда балламан дегеде курак кайна. Вал хешне енинжен каларза шүлешік лене шеш, шав замандра вишчіміш ослы канажа заилне. Сылдымал жабышма варжы бушлазан, сулағайын ына чармалла. Сылдым алы шиінче хештытна, сулағай алла чарна. Арыме, варанзакайна да кашкарзаяна. Убышкена улдаладын дезе варжа бушлана. Эзі келден тұқсағайны жүх, ман шие юлнатчы. Шак егет,
Саны вылу. Ашы ывылне ыдаласа илне. Арымінчен кажар уйтна. Шаплар жынтыван аулне, шемйине таврыннам. Юмах ядымыр, юптардымыр, кышт кына, шахвыртса да илдемір. Анжақ юмағын да вежі бұр, камитлере шавма тур. Тада кашне ябалан, хойын ерге, хойын вғыджы. Халезир дядязем, пурнейде ұрығай сунза, шивырма қадірленер. Чибер юлар, тутлы телексем гурыр. Юмаха Чуваш Республикин тавадивишлі артисте Владимир Григорьев, тада Василий Иванов, Григорий Петров, Светлана Лукьянова артистсем булариш. Юмах тексне туссен юмахезем книгеренильне. Кларым редакторе Алина Герасимова, саза режиссере Дмитрий Ефремов. Юма езем.